ir tu te in zawai chu bai vek ule tu lai chu kan content re de vung vunga a chan chu wedding season te ani wang ani hei bar thlaga han kai chhole to in nei thalak tur te lo om chhole a boina sang sang kan ei wangin karon active man lo ani boina ro chu hei kan van ne electric scooter tlang zar na huna thala tur vlog tur a som kan ni angin kan kala mun ma vel te karon tilanga chulam te karon tilanga a scooter bi chiana te kan nei don ani he scooter hi khara chak om khop moya ke boka khal chin cha ga maro chu hun kan nei le nei lo dana jir ni sela a chan chin chiang zokin kan bel chiang tura nga ila helai ko om na lai mun hi bong kon lung lei road solai zo tham auto works then ma khania aizola mata kalchuan helipad ba then pe ma de kha ani thriata harlo khami bulmaya khana ni he scooter ngai ven dule achin chang thredu chon pan mai turani engpon ni sela achan chin kim changjok nakin anon soyanga keipon arem chon karon soyanga tisuan uluk nawin he scooter hi in lo bi chiang in lo bel chiang don nia athala te poram tilang zoi zoi turanga yang tichuan tlang zat na hun function kan nei dona chumi thil sang sang chu karon tilang don ani repon chi che cha na te a hon na tiang ren kha karon tilang vek don ani i lo thira Sir, I require your help also in this. MST Motors Aether space Aizol avoi khatna na kan nei tu a hon na kan nei do na gol che cha na chuan in heli ri gol che cha no hele chu lu da ra san kam su sam do ya Aether scooty showroom hi itam takin kang kai taka an chor na le pathian ro puinan boina hian long takin isu Krista migin kan honge MST Motors Aether in wina kalzon zomte sibai kambukusyo. Our order of program kan man dan tur tihan anga ribon che honna service le experience center kan nei to dedication of experience center tong trai na nei turin u Frederick Lorin dika kan so mga Insain Isu Krista mengin chibai kabuk chewa pathian rongbol tu kania hetiang huna chuan sarkar mi poimo te sumdon na lo pen to thin ten hetiang hun ta chu hongse thil kan khriat to thin dan te ponia keni ta chu biakina te pulpita thu kan soi thina ema sela bible a soi dan chuan iswa zirtir te in ya wanga ano lom cheu chuan ano ngai lut cheu chuan chu lo lom tu cheu lo ngai lu tu che omna chuan pathian thamuan na le thil ti theina nang mani om kha an mani tan a theng veang ti bible a in sia ka chuan chuan MST Motors le helaya Aether bulan tran na mi te hian isua zo ke mani lovin khriak min thi tu zo kan ngai lo da wangin helai mun min som nin ka khria keima pathian khriak min thi na le pathian thu tiam pathian mal som na le thamuan na chu helai mun a hin lo om ro se ti hi ka thin lung ta ka du sak na le ka tong trai sak na ania Khove ali chu setena ramani kan ti dai ni ti chuan kan ramani lo setena le tir ko te ramani ti in khove ali kan ta nei ngai lo wa setena kan pa pek thina kan ram chu khilai van chau khi emo kan ti thina heleya in check khol vak mai chu lan dan chu putlong te tan po niang heleya khuta doran nei to helai dor dang han hon le mai inan nei to in dang han nei le mai aduam thak zo sai lu tuk to ti kha kan ril ru ani thina ni ti chon he khove li tu setena ramani tiang hian ngai dan kan neya khilai chau ki kan ta emo kan ti thina ni ni ma sela bible in chiang ta ka min khil dang chuan he khove li setena le atir ko te tan asiam lo thum khima setena le a ho te rongot ina he khove ra thil lueng ki mi an op turin pathianin he leilung hi adin lo ani pathianin he le yadin na chan dik tak chu amangai fa nang ma le keima kan lua turin kan nei turin he leilunga thilom zong zong I pathianin adha ani awangin
ring tu ten heng sum don na te herama thil tha te kan op kan lua hi pathian du dan chum Mizoram ma point fedric ate ang rong bol tu kan om hi tang khat chi kan lua hei rong ti atok lo sarkara pathian mi te an thut chon si lo chuan engangin ke ni chu tharau thile mi mang ma se Mizoram mi setanan sarkara tangin op thei thawani in ha thiam ka seitum chu chu wan chun sum don na lai na pathian mi te an thut chon si lo chuan heram thau song song hi mi dik lo te ku ta hna lut ve ka nga la ruak pui a in thai lo wang khan pathian mi te ho jok jamin kanom le thaya chu wan chun rong bol kan ti hian fedric ate nga thu soi kher hian ni lowa pathian ni mi then ka chu office a min da a then ka chu sum don na lai na min da a kanom na zona pathian duang takin he leilung hi kan op na hian pathian ro pui thina ni ti lai kha voine kan sei du chu ani thu kan sei so kher hi rong bol na ani lo chu wan chu pathian then ka chu business line na min da ni chu kan pulpit veni ti hrein he showroom le helai na thok tu te zong po hian in rong bol na ni ti hrein helai hian na thok ro ti kha voine hen kan sei du chu ni atop nan ka ti to voi khat chia chu kan sei le ram du chu Mizoram ma hian cheng som hi kan poi som jong song ni se thena thil tum chu cheng riat hi pathian mi ni lo ten op tir an tu mani cheng ni pathian mi te ku ta om ve ni in kha thiam ka sei tum chu pathian ya thae ma cheng ni hi ti pung le zok thina chu wang chuan in pathian mi kan mo chu cheng riat pathian mi te ni lo ku ta om ron la le thei tu sum dong lian pathian mi kan rama cheng riat om zok op tu hian omani chuan pathian ni avan ro pui don tak em sum don na lai na hi pathian avan ro pui don tak em manipura chuan sarkar lai na politics lai na hiram veng tu an nei lo wangin pastor tha nei ma se hiram ki aboi thlat mai soi tu tam tak o ma se voin chu sarmon na hun ani lo wangin heram alal pan thileng kim la ruat pui pai na da sakanga min da sak he midangin min general saklo na turin fatha chung kwa an ni hi lo ni se in fine lo ni ula heram a thil tha hi nangin lo lu wala lo op ula tuna cheng ni chau kan op din ka ria he business hian cheng thum cheng li chenga puthong te bula pan ka lo sei khulaya in dor nei mai ni lo in nei bel le hi ka van lom tak em ka ti ka thin lung takin ka sei tak tak ani chu adang po nei bel le se ka du sak tak se je ni Now we'll be having a time for a specification review. I'll be calling upon Info Bikes. Manila matagin review ni turin tunay losong. Good evening, everyone. I'll be conducting this review in Mizo, if you don't mind, because you know everything about the scooter already. Anyways, let's start. Tunlai khovel chang kang zela hianin hei kan man ber lir thei ti kalna kan man ber chu fossil fuel anti hinia chun chu kum makta doi tam tak kalta I thai te le I ransa te lo troi ral to khangin atanga in siam fuel kha kan mang thina motor le lir thei ti tlanan amaro chu limited amount omania zo thei ani tlata chu wang chuanin tun khovel chang kang chhoze la hian thiam ten eng hinge lir thei ti kalnan kan manang tin ma an la chung zinga ron la chhok ta chu electric manga lir thei ti kal hi ani tani chuanin India rama po nasa takin mala kania sarkar pon an support via wa hi achan chu pollution te awm ve lo wangin chung zinga lir thei siam tu abik takin scooter siam tu larber pro chu ether hi an nitlat maya chuanin anni hi Bangalore base annia hunri tak chung lir thei siam hetiang electric scooter siam hi an local puitoa ether energy hian scooter sang an siama ma se helai dealership a hianin tuna hri chuanin scooter model pathum an nei thei dona chu 450S le 450XLR ti le 450XHR ti nia chung chu tlemin kan soi fi anga ama saberin LR ti le HR ti in aron soi tumbera hi chu LR hi low range tina nia chu chuan battery 2.9 kWh manga chuan 450XHR chuan 3.7 kWh battery mangdona a battery sangzo khachu atlan thui thei zong
atam zok dona amaro chu a battery sang le atiam kha a chak zong ain ang reng dona chuanin thang battery de kha low down ta vek se charge don taila 0% atanga 80% charge chung kha darkar rukle mini sopthum paru angai dona chuan a down vek atanga 100% full charge tu chuanin darkar rate le minute somthum paru angai don ni chuan heng scooter te hi achang kang em power mode chi hang sang an ne a chung power mode chu abi takin 450x LR le HR khanin smart eco antia minga tang chuanin hriat mai a chuan chumi chungchi a chuan eco om le a ride sport le work mode awma ming atang hianin enge a thodan chu engmo chena chuanin a hriat thei dona smart eco khanin kilometer somkua smart eco mo ta kan da chun kilometer somkua atlan thei dona chuan a chungchi tlema chakret heder hreta eco oma chu chuanin eco mode chuanin kilometer somriat panga kan tlan thei don tinani ta ride mode ta kan da chuanin kilometer somsari panga sport mode a chak deuh hreta chuanin kilometer somsari kan tlan thei dona chun work a chak bera chun a chak don nia work mode mo chu chuan kilometer somruk kan tlan thei don tinania chuan nisina khanin pathum ka soya 450x LR le 450x HR le 450S aum dona S a hi chuanin warp mode kan ti battery heber ma se chakber khami mode kha nei ve don lawa chu a variant pathum helai an nei tu te an nia chuanin a chakber nilo a battery lian ber 3.7 kWh mang hianin uncertified dan chuanin kilometer za som nga a fullin mo he lo the amberin atlan thei don ti ania ma se actual konga han tlan pui tak tak chuanin kilometer za som vel atlan thei don antini chuanin a top speed hi 90 km/h antia somkua in tlan thei ti ma se kan te shep to 450x ka somkua ai chak da in tlan thei tlat hi company nan claim sang du lo te pawh ni ang a chan chu electric scooter a hianin speed limit siam te nia khang kha aman tlom le inge license nei ngai lawa registration nei ngai lawa khal thei te oma chu wang chon a speed hi company han claim sang du tuk lo pawh ni thei a tlan chak thei viawa a khal nom le nom lo lampang kha chun ina ka rang soi chho zelanga chuan he electric scooter hian 6.7 kW electric motor electric PMSM motor aneya chu electric motor chuanin maximum torque hi 24 Nm a pe chok ani chumi omje chu a throina zong a throi kal chak zong 24 Nm maximum torque pe chok hi bike a po engine lian tak nei hoin an pe chok a tin electric a chuanin advantage lian tak om chu hetiang internal combustion engine kan ti petrol te diesel mang ho reng hi a power maximum power mo maximum torque a pe chhodon hianin chuti zat rpm a pe chho kan ti thinta antinan maximum torque kha 5500 rpm a lo pe chho don ta se 5500 rpm engine khan a han thlen ma chu a maximum torque kha eng za pon ta se a pe chho don lawa electric a chuanin I he ro che khan 24 Nm maximum torque kha aron chok ha tok chu wang chuanin mizo ten kan ngai san a pickup kha du thu sam ani don ni pickup thalutuk nichina ka soito ang khanin e thar hi kan test nual to a Mizoram scooter kan hu mai thea chuanin a acceleration a trafal ber tlan thu ta chun scooter dang pakhat mai na phalo chu electric advantage lian tak ani her khan maximum torque kharon chok ngal tap atlan ha mi mai ni chu kan tan hian a thadon view in ka hria chuan chu ba ka chuanin feature sang tam tak anei zinga tha ka ti bi le poimo ka ti bi tlemte karon khai chok dona ahma saberin thil da na hi atam alien ve view maya seat noya hin 22 liters boot aneya 22 liters chu liter som ni leng tinan mai ta heng hi thil alen zong te na hi liter hian an te zela chuan chu ba ka chuanin auto hill hold aneya kan tlan lai khanin kan din chuanin kong choka lo ding taila ali ru tu don lo ama in re lo te arun ding dona chuk zong ma chho zong kha ke ni tang chon tangka do na
chuan side stand sensor hei chu tunai scooter tam zawk in ania side stand ti thla chuan lung thei lo chuan guide me home light an tia scooter i hmangta i off nuwa khan a headlight kha thi ngal mai lowa i kalan tur step thim deuh mani kota enge konga lut vek kherlo step a kal ngai te pawh kan nei thin kha tiang hanin kan in chui khut khut lo nan second som ni vel headlight kha alo la eng theya han kalsan don khan kha tangka dona chuan document storage ada thaini hei 17.7 TFT display aneya thin film transistor display mo chuan a chu display chu IP65 rated anti khera hemi omzia chu a hemi touchscreen ania a display hi waterproof tluk ani tuile ruale ni sain a import mai thelo rang mai thelo to a chan chu heti izu khoi khan phone nang chi hian a function dona chu tiang ani wang chuanin IP65 rated touchscreen changkang to kan ya chuan hei hi a changkang na chu hei voina hianin phaya kan zina MotoGP kan chu NVA boot international circuit a chuan chu ta tang chuan kan ron ho chia voin dar khat le ti vel khanin dar ni ton chu aizo kan ron luta hain phi thok kan ron tlang khan ta el te po chok nu de pui ni mo zingdar ni le ti vel tang hangan la meng kura ke chu chuan khulai phaya kan an jing chuanin tam takin sheve kanga taxi kan an mangta location ronda ro chuti khati WhatsApp in location min ron pela khata ha kan ron lamang chau antini changkang toy mewa WhatsApp atangin map atangin location pin kanan da kan tu na chata kanom na chata no thenga khatiang angkha a screen atang hena ti ve thei thlat maya tuna athar ho fourth generation tero tu na mi hi changkang to ani chuan chu ba ka chuanin i tuna fourth generation hianin thil thar thade de oron ken chu emergency stop signal an tia kanan tlanta kan ma tu te manin lo ding de thuta ni emergency braking brake an mangbak ta a signal light ron eng choi me ya back light ne khatianga ra en choi jong kan hnunga mi de kha inven na tur chan sa lo pe dona he hi safety features thalu tu ania chuan scooter zong in an nei tura ke chuan kadu features pakhat aron ni tlat me rollover sensor mo scooter kanan tikluta i engine i petrol pangchi apo kanan tlo ham hai lu tukin kanan kai thole dona athrok la han zuman mai hi ol emema kan zuman jon alolan nun jonin min phida or mi phi bin tok to ke po i katlu ham hai deu khan ngan zu man thole na khatiang khat tam takin kan ti thin accident ai na kha khatiang han a accident non theya maro chu ether scooter hawa chonin khatiang a thlen lo nang khan itluk rol khan scooter kha thi ngala chon etlai emergency light kan tiang kha ai eng ha choi bok ta i thole khanin start le phatangai chu a save don emani chuan chu ba ka chonin a brake hi han anila wave rotor antia a ma le tunga hen he akir chapi this brake chu a bial pup ta khalai khan asira cut away antia asira an hle pha khianin at this a size in ang renga a weight atizang emema chu chuan advantage a pek chu a brake a sahara brake performance a thareya a brake over hi thardona chu ke ni tan poi mol tu chu e kong chuk chok tam tak kan neya chu ko om jon chom nge ya chom jon chu ko om boka chu wang chuanin he lai am veng chu ka ta kan tlan thata in phurin brake fail om zeu thin brake fail don lo he chu ma a chong ni loin a hnunga this brake thalu tu arong kenga chuan 3 piston caliper in ala chak de chumi om zia chu a brake pad akha piston pathumin anor don tinani chu insurance thalut tuk mo brake fail don lo tluk ani chuan warranty lama kan kalzo kanga battery hi kumnga chung warranty an pedona Ather energy hian chuan a kilometer ang zong chuanin kilometer singru chuanin a scooter shrim hi kumthum chung warranty nei dona kilometer sing thum kumthum or ani kumthum or kilometer sing thum a battery apo kumnga or kilometer singru chuan a charger hian warranty san be anei be chu kumthum chung warranty in bokta chuan han khalchin khan inge an han eni la hela hianin emi an display hi thaka tel to ga chan chu ka thil soi tam tak kha ka ko mai khan in thiam don ani ama saberin
ahong han ti mela handlebar atanga achuk thai thiranita chuan thirin a battery bomb hung tu azuzom na khu cast aluminium ania chuan a hnunga so lai son thir bokin a inzom pheile nilo aluminium in a ke in vole ta chuan achunga mi zong so cast aluminium takan chumi omzia chu helai a hma te chaw hian thiran hmanga ati khong turin a bak zong chu lakhong tho si ma se aluminium zang si khong si in hmanga han enula hetiana plane top lo aluminium hi ain phan tro ko ma so ati khong tu brace an tia ati rebel chong lo ma se ati khong bel ta chuan bike tam tak changkang tak tak kan hriat te ang thawin a aluminium frame hemi a battery khuap tu so stress member ta nan hmanga a bike la khong turin mo a bike ti mela scooter ni chu chuan chunga a hnuai hian battery a chhuat a hen om ta ni a chhuat a hian battery om hi poimo em cha chu a rit em a battery hi a scooter pumpu yen a engine chu so lai a motor te so ni he ti lek te so rit mi lawa a rit ber chu battery hi nia battery ka sang dewa a seat noi ve langa anda chuanin a balance ka ti boi thei don ani sang dewa rit dewa in khai chuanin a hnuaya a floorboard ta om wang khanin center of gravity and tia kha khan kola tin duam big ta ta low center of gravity and battery niam wang khan kol zung thei ta chuan malama telescopic fork changtang tak aneya chuan a ke hi malama 90 by 90 12 inch alian tire changkang tu tubeless tire rong kenga hnungama 100 by 80 12 inch mo brake ka soi vek to chuanin a hnung lama son han pheila so a motor so om ta electric scooter tam tak oma india rama hen tha tak tak oma chung zinga chon hei hi adang lam na chan chu electric scooter tam tak chon a motor kha a ke ha na omani a ke a hian a engine a kha om tel ta chu chuanin a throi vira scooter kha dikal tho ta a mai ro cho a so zong khan a engine rit puya kha a so ve buk ta chuan a engine in a ke throi vir na tura kha engine rit deuh khan a lo thut bet tak ta helaya hi chon bike te ang thawin engine na ma power kha belt system in in transfer ta khalaya khanin power transfer kha smooth ta bi emma akke so zonga kha thil rit dewina lo oi rit ve lo chu wa chon kong ko ya khalan du ma chuan apo ati smooth bok ta chu a thagan ti khop maya scooter ania ma ro performance scooter le racing scooter ang hian ron class lem chung lawa 8 har hian a mai ro chu china ka soi tong khan India rama scooter a chon acceleration nei thaper ania kan test to a chuanin kong koya po khal number por ania a brake hi a thaper lo ni chuanin ai tha chu atam lo via te sangai viewang mo a thaper han ti do ti chu ar sa ve de le ka ma se twin this ania chu India rama scooter claim te chon nei pakhat pot chuanin triple piston caliper ania chuanin wave rotor alani le khang zong han bel khong khanin he scooter hi India rama electric scooter om zong a chuanin ka khal ve chin do jam Mizoram ta na man tak ber ania a chan chu electric scooter om zong a Mizoram a boi thak ber chu kong chho kal ania thar hi chuanin hela kong chho kan nei zong a hen kan test on chin am veng chho ti de veng noi chho min zo lo na pakhat ma anei lo hu ta college veng atanga veng hlui chho lu to ga ban chho zo fek ani chu wa chuanin electric scooter ani wa khanin tam takin ahman tlak lo kan ram kong chuk chho cheng che de wa ahman tlak lo kan ti ngota hi ani ringot lo amai ro chu lian ve de chu ama petrol engine ten and chuanin thil zong a chon compare chu ala thei lo mai thei kha chu limitation chu lo om ve ma se electric ro wa chon hey I am Mizoram ta na man ta practical le tam takin an ngai poi mo em thil dang zong ai ngai poi mo nal si mo ala lo Mizoram kala mu lo ke chuanin aman hi kan share du ka ringa aman hi kan soya nga hi hemi aman karon soi hi 450 XLR low range zok man kha ania ex showroom price chun noi khat singru zaruk sompo panga ania aman hi danglam thei chi sang om dona helayan avaya karon soi fia don jonin ka soi thui du tuk dona chu wang jonin in chia chen du jonin he nak tok train doring ha vek to dona ta jonin du do in le in valenga in vazo to mai don ni le du tak tak tan chuan
chuanin servicing ni china kan hong to so lai loka sanoma servicing hi han TMM turi aomlem lawa e kum engmo za nu vela abel power in transfer na bel thi acha sangai ve mai theya a battery la kum nga chung mo warranty an pe a kilometer sing ru chung chu wajan servicing ingen ti pe rang ka ti accident an om chuan a cover ve tha ka ani de ber mela engine oil thang ngai box si lo mo chu wajan an ha dam don view ni servicing lampang po a engpo ni se Ather electric scooter hi MST Motors se hianin tamtak in sha thene turin le in ka zen tura tu sang ber info paction kan han che ko lo me alo mo me kum khat le chan ve ni don ta tu kin khan in thu ka soi don boka katien no pang ka tha atira meri mo ta hin ka fa pa kala ka tha thina he ta patan road lama jing tin kan tlan kuala chuan in ka le hian 11% ka mang thina kum khat le achan ve upa ani do ani ta ka scooter de so tu kin ka test le 11% tho kalamanga a battery chuan tlaniam kalamulawa tu kin khan YouTube pa ka den mai maya Ather CEO Tarun Mehta khan amasaber ansal chu amasaber battery ho ko kha kum nga nuwa 10% in ataniam chawani antiani ten amasaber ho 340 ti por ver khang ho battery po kha thak an tam san lova a battery hi adai reizonga an rindan an soidan tlang pui chuan Ather battery hi a management system anti a leveling anti hi battery chu cells ani som ko cell tam tak omani a chunga hian 2.9 kilowatt a chuan cells ani som ko omani 3.7 a chuan 370 cells om don ti na ni kang cell kha in balance reng tur dia chu balance tir tu chu poi mo ber le Ather pro pui na ber chu thil chu ni mo me tuna chuanin ki handover no manga our dealer principal and our chief guest also for that Mr. Ayush Kuwala to hand over the key to our esteemed customer. Yeah. Lal rin puya ralte. Hallelujah lal du oma. Now I'll call upon Mr. Joyjit Chakraborty, Area Sales Manager, to hand over the key. Rosang Loya, mo. Okay. I'll call upon Miss Adisi to hand over the key, please. Nazarifeng. Aspect le heng kim kan the to a le chi lo nge ti po kha a riat chian to tuna customer stock hi tuna hen som ni awma voina khanin ki hanover khanin som gan pe chuak to adang som al awma first come first serve ani chu more to come ani tani aron kalanga so in adang po order zelania voina kan pek choba kan pe chuak to long ti po ani chuang lo tani kan tran che ania tudang kan soile my now I'll call upon Mr. Ayush Kuwala, our lead network development, to have a short speech. Thank you. One thing is very clear to me that people in Mizoram, people in Aizawl are very good communicator, because I've seen 3 people speak before me, and I'm sure that I cannot compare to them. I can't speak that good, but I'll try to convey my feelings about Ather coming to Mizoram. And in fact, Infobikes has covered a lot about vehicle, but I will tell you the story behind Ather, like how did Ather happen. And our first customer
Sir mentioned about how Tarun and Swapnil came together and created a product. So Aether is not just a company. Aether is a feeling that at least all my team feels, and I'm sure that Mr. Zoltan, you will also feel the same once you come and create with us. So a lot of these features which Infobikes and Servus Tech talking about have been through continuous feedback from customers. Tuna chuan vote of thanks soi turin dealer principal kan soma chu ma jo information pakhat kan pe zuai anga chuan vote of thanks soinga chuan kan voina kan honna MST Aethers Experience Center honna program chu kan zawanga chuan dinner kan ei tlang don ni ose chibai begule amasain he hun min throi tu min throi thleng tu pathian hena le kanu le ka pa chung the hena long thu sa ni se hun se min man sap tu frediga long thu man ka soi buk ni se chuan voina kan mi som te local Aviator owners le owners third tu te Adam Shui tu te IOCL Shui tu te Infobikes Pumal Somate le Puzorema le kan mi som local zong te in zawai chunga long thu sei tak mem ni se voina thil pakhat kan bel lu chu voina kan dealership hun hi pathian le nangni customers local le lowom tur te nangmani wanga opportunity mu kan ni ya nangmani wanga hong thei le thei kan ni ti hi min thri chakula nakina te po sales an ye mo service ai mo buaina in to kan ni chuan run thlen zelula kan thei top chu in problem chu resolve sak kan lo tum zel don chu ni i khani se report toy asan pe ka tuma ma se hei hun hi cho la ron thleng to sia i zong khani se nutrient san lo la puna zanria kan bot sai so min ei sak ram turin kan hen ha ka che ko lo